Shalom, shalom bene data. Twongeye kandi gushimira Imana nyir'ubutunzi bwose, Imana y'imbabazi, Imana yongeye kutwemerera uyu munsi kubyuka turi bazima, Imana yongeye kutwemerera kubyuka uno munsi turi amahoro, dushima izina ryayo. Rero turashima Imana iyo iturinda, ikaturindira abana, ikaturinda ama-accident, ikaturindira ahatandukanye. Ndambivuga buri munsi, iyo ubonye ugiriwe ubuntu umunsi ukira uri muzima, ushobora guterura ukuboko bikemera, ushobora kuvuga bigakunda, uje umenya ko ari ubuntu bw'Imana. Abantu benshi baciye muri uwo muhanda waciyemwo bakoze impanuka kandi nabo ntabwo babyifuzaga. Hari abantu benshi bari mu bitaro bagwaye, bari mu maserumu, kuba barimwo ntabwo ari uko Imana yabanze, ariko kuba wowe uhari umeze uko umeze no kubishimira Imana. Rero uyu munsi twongeye gushimira Imana cyane yuko ubuntu bwayo ukomeje kubana natwe, yuko Imana ikomeje kutwiyereka mu buryo bucanke buriya. Rero twongeye gushimira Imana duhaye umwanya wo kongera tugasenga ijambo ryayo. Ndababwira ngo gusenga ntimugacogore, ntitugacike intege. Igihe cyose Imana itanze opportunity yo gusoma ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo turisomye tukarisengeramo ryo duha ubutsinzi. Mu ijambo niho twibutsa Imana ibyo yavuze ku buzima bwacu, niho twibutse amasezerano dusezeranije, maze twamara gusenga tukavuga ngo waratubwiye, waravuganye natwe, tukarisengera nko maze Imana tukabona Imana ibikora. Kandi Imana ntabwo ibesha nari yababwiye, nta jambo na rimwe Imana yigeze yivugira ngo rigende ridasohoye ico ryavuze, ridasohoje ico ryaje gukora ku buzima bwacu. Reka rero no dusengere muri iri jambo riri muri Yesaya. Ni ijambo ryashimishije cyane, riri muri Yesaya 60 ku murongo wa 22 haravuga ngo umuto azagwira abemo igihumbi, uworoheje azaba ishanga rikomeye. Je Uwiteka nzabitebutsa igihe cabyo nigisohora. Reka dusengere rero muri iri jambo. Urumva ukuntu Imana iriko irabwira abantu, irababwira ngo nubwo muri bato, nubwo ushobora kubona uri muto, iriko irababwira ngo umuto azaba nk'igihumbi, umuto azagwira abemo igihumbi. Bivuze ngo ushobora kubona uri muto, ushobora kubona mu buryo bufatika uri muto, ariko Imana ifite ubushobozi bwo kugwiza, ikakwagurira imbago mu buryo bw'ifadika, mu buryo bw'umwuka ikakugwiza, mu buryo buri financier ukabona uri umukene, ukabona nta kintu wifashije, ariko Imana irakubwiye ngo umuto nzamugwiza abemo igihumbi, izakumultiplier. Imana niyigwiza, kandi Imana kugwiza ibintu ntabwo ziba bitangiye no munsi. Mwibuke ukuntu yagwije imigati, yari imigati nimba ari 5 maze irayigwiza, abantu 5,000 bararya barahaga maze baranasigaza. Rero bivuga iki? Imana kugwiza irabishoboye, Imana ishoboye byose. Imana ni inyembaraga, Imana nihagara kwitangira ikamenya ibyo kumeruka. Hano havuze kandi haravuga ngo uworoheje azoba ishanga rikomeye. Uworoheje, wowe ubona ko woroheje, wowe ubona yuko umuntu wese ashobora kuza akagucaho kubera ko woroheje, akagufataho ijambo uko ashatse, akavuga ibyo yishakiye, wumva akagusuzugura. Imana iraje kubwiye ngo uworoheje nzamugira ishanga rikomeye, izakwagura, iguha urubyaro, ikugira umuntu udasanzwe, iguha abagukomokaho, ikugira umuntu. Kuko Imana nta jambo na rimwe yigeze ivuga ngo rihere. Niho ndagarutse kuri rya, nta na rimwe yigeze ivuga ngo rihere. Rero naho aho gusenga uvuga ngo Mana, nubwo itangira ryanje ari ritoyi, ndabizi ko amaherezo yanje rizaba rigari, rizaba ari nicana. Reka rero umuntu wese dusengere muri iri jambo, tubwire Imana ngo Mana dukomeze, turi bato ariko turakeneye gukomezwa nawe. Havuze ngo igihe kigeze nzabyihutisha bisohoze. Tubwire Imana ibyihutishe mu bushobozi bwayo, mu mbaraga zayo, ibasha kutugira ishanga, abatari ishanga, abatari ubwoko, Imana ikatugira ubwoko, ikatugira abadukomokaho, ikatugirira neza mu buryo budasanzwe. Mana turi imbere y'amaso yawe, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza uduhaye, tugushimiye kuri iyi privilege watugiriye
yo kongera kuba turi amahoro, yo kongera kubyuka bikemera, yo kongera kugira ibyo dukora bigakunda. Ubu ni ubuntu bwawe, iyi ni ineza yawe. Tugushimiye kubw'iyo neza yawe itarondoreka ku buzima bwacu. Tugushimiye ku migambi yawe myiza. Tugushimiye ku gakiza waduhaye. Tugushimiye ko watwemeye ukatwiyegereza ukatugira abana mu rugo. Tugushimiye ko wamenye amaraso ku bwacu kugira ngo ukwizera wese, kugira ngo uwizera ayo maraso ntapfe rubi, ntarimbuke, ahubwo abone ubugingo budashira. Turagushimiye ko watwiyegereje. Tugushimiye ko watwimuye ukatwicarikana nawe ngo ahantu ho mu ijuru. Tugushimiye ko waduhaye indi identite yo kwitwa abana b'Imana, yo kwitwa inshuti zawe, yo kutugira abami n'abatambyi mu bwami bwawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo twari kure y'amasezerano, twari ubwoko budafite Imana rurema, ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi waratwiyegereje utugira abami n'abatambyi. Uyu munsi rero turaciye bugufi imbere yawe, tugushimira ko ari watubwiye ngo nitwasenga tujye tuvuga ngo dawe wa twese uri mu ijuru, reka izina ryawe ryubahwe, reka ubwami bwawe buze, reka mana ibyo ushaka byose bibe ku isi nko mu ijuru, reka mana izina ryawe ryubahwe, reka izina ryawe rishigwe hejuru, reka ibihumeka byose, reka amavi yose afukame avuge gukomera kwawe, izina ryawe rishigwe hejuru, amavi yose avuga imbaraga zawe. Wowe utugirira neza uko bukeye n'uko bwije, wewe waremye ijuru n'isi, wewe bihumeka byose bikwiriye gucira bugufi kavuga gukomera kwawe. Ni wewe dushima, ni wewe turata. Turaguhamagarira ngo reka ubwami bwawe buhenye, reka ubwami bwawe butegeke mu miryango yacu, mu rubyaro rwacu, mu gihugu, mu itorero. Reka ubwami bwawe butegeke mwami wanje mu bakozi bawe, utegeke mu bayobozi bacu. Reka ubwami bwawe bufate mwami wanje controle, abari bwo buyobora imitima yacu, abari bwo buyobora imiryango yacu. Reka ubwami bwawe buze data. Turagushimiye ko ijambo duhaye kuri uyu munsi ni wowe utubwiye ngo umuto uzamugwiza ave nk'igihumbi, maze uworoheje nawe ngo uzamukura mu ishyanga rikomeye. Ijambo ryawe rirambwira ko atajambo namwe wigeze uvuga udafite impamvu urivuge n'icyo ugiye kurikoresha. Ndabizi ko hariho umuntu yumva yihebye, yumva ari muto ariko ugiye gukomeza, ariko ugiye kugwiza. Ndabizi ko hariho umuntu yumva yasuzuguwe mwami ariko ugiye kugira ishanga, kuko ijambo ryawe ritabesha, kuko ijambo ryawe rivuga ukuri, kuko ijambo ryawe ritaze dafite ikintu rigiye gukora ku buzima bwacu. None turagushimiye Mana ko wari muto ugiye kumugwiza. Turakiriye kugwiza, turakiriye ugiye kutugwiriza, ugiye kutugwiriza mwami wanje, ugiye kutugwiza muri sanse zose, haba mu buryo bw'umwuka. Ngwino mwami utugwize, ngwino mwami utugwize, utuzi inyota yo gusabana nawe, utuzi inyota yo kuvugana nawe, utuzi inyota yo gusoma ijambo ryawe. Ngwino utugwize mu buryo bw'umwuka, ngwino utwagure, ngwino uvugane n'imitima yacu, tugwize wongere ubwize ubwoko bwawe. Abacitse intege basubiye inyuma, ngwino mwami uvuga ijambo rimwe ubagwize, ijambo ryawe rimwe ribasha kubagwiza. Reka mwami utugwize mu buryo buri financier, ubona mwami waje ubushobozi atabushobozi agira. Reka mwami utugwize mu buryo budasanzwe, tubone utugwiriza mwami ucira igihumbi, kuko uri Imana ibitegeka bikakumvira. Ikintu cyose ngo cumva ijwi ryawe, tegeka aho uri mu ijuru, tegeka ijambo ryawe rimwe gusa, tegeka ijambo ryawe rimwe gusa, utugwize kandi wongere utugwize data. Ngwino ugwize no mubyeyi, ngwino ugwize no mukobwa, ngwino umugwize uri umwe yibana ari umwe, umugwize umuha urugo, umugira ishanga. Uratubwiye ngo utagira mwami wanje warasuzuguye kumugira ishanga rikomeye, kuko ari wowe Mana ushobora byose. Uworoheje ugiye kumugira ishanga. Reka mwami waje ugira ishanga ubwoko bwawe. Reka mwami waje uworoheje, uwumva yuko yoroheje uyu munsi uze, ngwino umugira ishanga rikomeye, ngwino umugira ishanga ridasanzwe, ngwino umukure mu bwoko, ngwino umuhe urugo, ngwino umuhe mwami waje abana, umuhe n'abuzukuru, kuko ari wowe Mana ushobora byose. Ngwino umuhuze n'umugisha wiwe, ngwino umuhuze n'umugisha wiwe, duhuze n'umugisha wawe kuri uyu munsi. Wari woroheje umugira ishanga rikomeye. Turakiriye kubishanga, turakiriye kubishanga kuri uyu munsi, turakiriye kugwira mwami. Urakoze kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ntago ribesha, waratubwiye ngo saa yose ngo mu izina ryanje muzobihabwa. Turakiriye kugwira, turakiriye kubishanga, turakiriye mwami wanje
turabyakiriye kuko ari wowe Mana ushobora byose. Niko tuje imbere yawe mwami tukwinginga n'imbaraga zawe zimanuke, imbaraga zawe zuruke zisenye ibicaniro byose by'umwanzi bishaka guteza amaksida, bishaka guteza impanuka. Ndabinanije mu izina rya Yesu. Ndamanura umuriro wawe, ndamanura ubushobozi bwawe. Ndavuze ngo satura ijuru, manura imbaraga zawe zifate kontrole mu mihanda, zifate kontrole abantu batwaye imodoka, umwuka ubarangaza, umwuka wa distraction, umwuka w'impanuka ndawufashe miri mwami waje kuri uyu munsi. Ndavuze ngo reka abantu bagende kandi bagaruka amahoro. Ibitambo byose umwanzi atamba ku minsi ya nyuma y'umwaka turabyanze mu izina rya Yesu, turabyamaganye mu izina rya Yesu. Turashinganishije ubwoko bwawe. Niko tuguhamagaye mwami ngo ugenderere abagwayi bose bari mu bitaro, ukuboko kwawe kubakoreho kubakize. Abari muri confusion, abatazi ngo bizagenda gute, abatagira shinge na rugero, abagwaje abana, atariko barabona inzira imbere n'inyuma. Ngwino bamurikishirize umuco wawe, babone inzira ibamurikira. Ubiyereke, utwiyereke mu buryo budasanzwe, tukubone mwami. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro. Uturindira abana baje ku mashure, uturindira abagenda mu kazi, imbuto batera mwami babona umusaruro, abacuruza bunguke. Ikintu cyose umuntu yerekezaho amaboko mwami abona umugisha wawe. Imigambi yose umwanzi aba yaplanifye mwami turayifashe mpiri mu izina rya Yesu. Reka ibyo bakora byose bigende neza. Turakwereka abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu, ugende ubasanga ubagirire neza. Turakwereka itorero ryawe mwami, uryubake ku rutare, uryubake mu mbaraga zawe no mu mwuka wawe. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'ibendera ry'amashimwe izamutse mu miryango yacu, mu miryango y'abana bawe, n'itorero mu gihugu. Ndagushimiye kubidukoreye, ndabigushimiye ko utwumvishije, ndagushimiye ko mwami wigaragaje ku rwego rudasanzwe. Ndagushimiye kugiye kutugira ishanga, ndagushimiye kugiye kutugwiza. Ndaguhaye icubahiro Mana. Reka ababyeyi bagiye kubyara babyare neza kuri uyu munsi. Abatwite ugende mwami wanje ubahe kubyara neza, abataratwita nabo ubahe gutwita, kuko ari wowe Mana ushobora byose, kuko ari wowe Mana utegeka bikaba. Tuzagushima tuvuga icubahiro cawe. Urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'ubuntu bwawe uhora natwe uko bukeye n'uko bwije. Amashimwe no gukomera byose reka Mana bikugarukire. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Amen.